Kamisaki con Jamas y Taza. En esta oportunidad les voy a compartir un cuento aymara. El cuento dice, Huaynampi Hampatumpi, el joven y el sapo. Hichaja Istañani. A ver, con Jamanisa, acá. Huaynampi hamp'atumpi. Mawaynaq tawaqop utaru haytasin uywa awatir saratayna. Ukat mamapaq utaru puritayna. Ukham hamp'at uñhasaq lawam hawq'asaq anqaru haqsutayna. Hayp'un wayna utaru purisin tawaquruq q'al usuchhat uñhatayna. Mamamaw ukham luritu sataynaqa. Waynaq mamaparutuq hatayna. Kunsa ukham warmi haru luraraqesta sasina. Mamapaq siwa nayaq ma hamp'atuk utat haqstqa. Waynaq hamp'aturuq matawaq ham uñhasiqa. Bueno, hemos escuchado uno de los cuentos, Hichuru Jauka Kispawa, Chiquis en Cama. Espero que les haya gustado. Chiquis en Cama.